Itariki ni 21 z'ukwezi kwa kane umwaka n'uw'ibihumbi 2025. Isi ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugenda bigaruka ku nkuru y'urupfu rwa Papa Francis witabye Imana kuri wa mbere tariki ya 21 Mata 2025, aho yitabye Imana afite imyaka 88, aho yari atuye muri Casa Santa Marta i Vatican. Ni itangazo ry'urupfu rwe ryasomwe na Cardinal Kevin Freire Camerengo wa Vatican, aho yavuze ko Papa Francis yapfuye saa 1:35 za mu gitondo, ashimangira ko ubuzima bwe bwose bwari ubwa serivisi ku Mana n'itorero. Ubundi bigenda bite iyo Papa apfuye? Ubundi gushyingura Papa byahoze ari umuhango ukomeye kandi utegurwa mu buryo buhambaye, ariko vuba aha Papa Francisco yemeje ko uwo muhango uzajya ukorwa mu buryo bworoshye. Abapapa bamubanjirije bahambwaga mu masanduku atatu akozwe mu biti bikomeye cyane bya sipure, ibimeze nka muvura n'icyuma gikomeye cyane cyo mu bwoko bwa zinc. Papa Francisco we yahisemo gushyingurwa mu isanduku y'igiti yoroheje irimo umwambaro w'icyuma cya zinc imbere. Yanavanyeho umugenzo wo gushyira umurambo wa Papa ku ruhimbi rwizamuye ruzwi nka katafarike muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, kugira ngo ushyirwe ahagaragara abantu bawurebe. Papa Francisco yavuze ko ahubwo abazaza kumusezeraho bazatumirwa kumwunamira umurambo uri mu isanduku ifunguwe. Papa Francisco kandi azaba ari we wa mbere mu gihe kirenze imyaka 100 uzashyingurwa hanze ya Vatican. Azashyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Maria Mukuru, Saint Marie Major, imwe muri bazilika enye za Papa zibarizwa i Roma. BBC yavuze ko ubupapa bwa Francisco bwazanye ibintu byinshi bishya, kandi nubwo yakomeje kuvugurura Kiliziya Katolika, yakomeje gukundwa n'abakristo gakondo. Yabaye Papa wa mbere ukomoka muri Amerika no mu karere k'isi y'amajyepfo kuva igihe Papa Gerigori wavukiye muri Siriya yapfiriye muri 741. Nta wundi umwepiskopi wa Roma wari waratoranyijwe atari umunyaburayi. Yari kandi Papa wa mbere ukomoka mu muryango w'abayezuwite Jesuit, umuryango utaravuzweho neza kandi wanakunze gukekwaho byinshi na Roma mu mateka. Wabanjirije Papa Benedicto wa 16 yabaye uwa mbere usize ubupapa ku bushake mu gihe cy'imyaka hafi 600, ku buryo mu gihe cy'imyaka hafi 10 ubusitani bwa Vatican yari afite abapapa babiri. Uyu Benedicto nk'uko yari azwi icyo gihe nka kardinali wo muri Argentine, yari arengeje imyaka 70 ubwo yatangiraga ubupapa muri 2013. Papa Francis kandi yari yaremeye gusura u Rwanda nk'uko byatangajwe na Karidinali Kambanda kuri uyu wa 21
Mata 2025. Abaturage n'abakristo Gatolika ku isi bari mu gahinda nyuma y'aho Vatikani itangaje urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Katolika Papa Francisco witabye Imana azize indwara y'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francisco wari ufite imyaka 88 rwashinguye benshi barimo na Antoine Cardinal Kambanda, akaba ari na Arikiepiskopi wa Kigali, wagaragaje ko Papa Francis yitabye Imana yari afite umutima wo kuza gusura u Rwanda ariko akaba atabarutse atarahagera. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiriye kuri Pacis TV kuri uyu wa 21 Mata 2025, nyuma y'umwanya muto hatangajwe urupfu rwa Papa Francis. Ati twaramutumiye kuba yadusura, ntabwo iwacu nyirizina yari bwahagere ariko yarabifite ku mutima. Cardinal Kambanda yagaragaje ko Papa Francis yagiye ashimira u Rwanda kubera urugendo rurimo rw'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ati yagiye adushimira adukomeza mu rugendo turimo rw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abakristo kugira ngo tube urumuri rw'umunyu w'aho turi nk'uko ivanjiri ibidusaba. Yakomeje avuga ko Papa Francisco yakundaga abantu, agakunda Imana ndetse agafasha abakene n'abari mu kaga. Ati yari umushumba ukunda abantu, ukunda Imana mu rukundo rw'Imana rukomeye yari afite, agakunda n'abantu cyane cyane abakene, intamenyekana n'abari mu kaga. Papa Francisco yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Urupfu rwa Papa Francisco rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika saa 1:35, aho Cardinal Kevin Frere yashyize hanze itangazo rivuga ko Papa yasubiye mu ngoro ya Data. Imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi ku buryo yamaze igihe kinini mu bitaro avurwa indwara zifata imyanya y'ubuhumekero.